Dear Mr. Lonely. Tito Manny, nasangpatan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka busy iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manen kanyakon. Adda umay ko itadkan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak pa ikit din, amang asawa. Ibagamanen. Asinokso katam idi ti diaper ko, idi baby ak. Katpud no, met. Masigog ngaminan dyan girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, una yan. Siyak manen ti maudi. Tito may sa ababoy ti iregalong kanyak. Anya kato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wen, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdenada iti girlfriend na. Ang ubing pa'y unay. Anya nga ubing pay kat nasikugan nan di girlfriend na. Isumati ko na. Kan adamot ang trabaho na. Ay ti nga miti inlepas na akurso. Ang saan sapay ang nakasagana ni Rafi ang mga asawa, Manang. Kat kaanon tupay ngay ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa. Tapno makita mi pa'y dagiti apo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minin ni Rafi akanakak. Di inaw-awir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, mani. Diyak pa'y naipapasti kinabalasang ko. Kat, kaano kanto ang nakasagana? Dadan niya agtrintakan. Kat, Sakmet, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, Analin. Saan na kumamot a pagurayan iti manupay atawan? dua pa'y atawan. Anya? Duha pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kastaan eh. Ay ayatan ka. Kat awan plano nga agbirok iti sabali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot ngay may ni Tito Manny? Diyak makita Nagadumot naman di asa si kaswag. No saan ngay may gumura kan kwa na? Si kakit dingat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di taan. Mami, isong peso day jay. Pag may samot. Ayan nga iti girlfriend na. Mami, dito'y kapay tayo nagkasarita ni Tito Manny. O sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Pabalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo ken ka. Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, ang may sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa lang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinagan nan? Analin tinagan na. Ayun gayam. Analing gayam. Napayagan akayan ayat mo niya, Tito. Wan, man mo. Uray ka na yun na pagkadkadan ti di jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tati ko na da at true love, Tito. Ay, umay ka, Tito. Iyam-ammo ka kadagiti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, Tito. Tani, agmay-may saka dito, kasla kalapimpiman. Si kagayam ti istoryaan ni Rafi, a paborito na atito na.
Istoryahin na kayam kada kayo, ah. Kanayon si Kati bida iti istoryana. Pudno ka, di abaro ka pa. Pudno, manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanakak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San, met? Kinapudno na. At dan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom. Ti babae. No iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't nasawan. Asaan na ka ngayayatan? Ha? Kasta ka di? Wen, ay wag gayam. Ramanam dagiti insagana may apotahe. Iti kasar ni Rafi. Kan ti kaanakak. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen. Iswa siya ti inalad ang ag-cater iti kasarda. Agkit-cater kayo gayam. Wen, kat mo agkasar ka. Siya to ti alam nga ag-cater Una. I-refill ko lang dagiti putahe, sir. Jackie. Kumay ka man pa dito'y. Tayam amu ka dito'y baro abisita tayo. Si Kamet Manong. Jackie. Isu ni Manny. Tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny. Isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrabaho kanya. Kaya balasang pay. Allah ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kaya barang da kayo ti ag-soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Wala, sir. Kaya, anyagay. Marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini Mrs. na Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga ingay. Nadlaw ko nga ruday tamanang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisan mo tan di girlfriend mo nga agkalaysa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga ro ti ororayam. Ay, Manny, saan na kasiguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalaysa kayo? saan pa'y kanwa nakasagana manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wunday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado ba'y tinaskan a review at anyat oras rin. Kaya kunti maturog. Ay, makaturturog ako. Sino nga tamot nito yung umawag iti nga trabi? Mga no baro ang number dito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino dito eh? Ni Manny da ito eh. Jainam among ijakasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino nang ti number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyak ngamin makatulog ang pampanunot kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manilatan tiyawag mo kanyak. Lumakayak unay no awagan na kiti Manong. Ako pinadas ka lang nga inawagan tadyak makaturog. Sika, apay nakaraing ka pa'y. Agre-review ak ngamin. Agad-adal ka. One, working student. Kaya't ko ti makis-istoryakan ka. Mabalin ka dingag kita ta, inton adawayam. One. Sige. Sumuro tak kadagiti gagayim ko ama pan ije Singapore. Kaya't mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurutakkan ka. Ay, iso nga rod adi ka aw-awisen no adda papanan mi. Taday tala trabahong tiras rason mo. Pasensya ka na ni. Kalpasan amapan kami ije Singapore, mapan kami mat ije Hong Kong. Isumat day tati kayat mo, saan ka di? Ti agpaspasyar. Imbagakon kan ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasan ko, tadyak tun maaramid dagitoy no addan asawa. Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan,
full-time housewife akton. Si kantulangan, kanda kita agbalin nga anak na, ti ayan ti atensyon ko. Wen, puno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kwa na. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga gadal. Tandag iti kakabsat na. Ay na, nagsapadaan ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, may papankan ni Jackie. Nasingpet ni Jackie. Saan akas kadagiti daddu maababae dita? Saan napay lang akayat ti makiayan-ayat? Deta ti kanayo na nga ibagakan yak. Takayat napay kano amakalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ti maadaan iti kastoy a restaurant, iso nga agad adalak ana imbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigatanak, nang nangruna ita tadan din ako naggraduar. Ado ti project anaskan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Amok, kabaalak da ito'y. Kasano nga no ibagak, kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko matulungan na? Siyak ti agastos, aging kang aglepas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay a panunuta madagos dayta. Saan nakas ka rin at ibagbagan? Ado ti gastusan. Jackie. Kayat mo ka di agbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kayat ti kayan ayat ko ti makikalay sa kanyak. Siguro, saan ang napudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kayat ka atulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko iti Singapore. Di ka man lang nag-chat kanya. Makaungat ka kanyak? Anya ang klase ka, boyfriend? Bisyak iti trabahok. Puro ka trabaho. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidak. Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Bisyak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis ko nga agkasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manen tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laeng. Manny, di mo kumamat pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan, agkasartan. O manugot akon nga agkasartan. Nakabayad ako na iti tuition ko para iti dayte a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapno awanan ti pampanunutak. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti planom? Planok ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman akon iti planom, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanyak. Oh, agri-ring ti cellphone mo. Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kaya ta sungbatan. Apay adi mo kayat asong batan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manen. Analin, Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simpaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao. lading itak. Ngam saan ka nga ikalaysa?
Anya? Mani, saan ka kumamot nga agsawa itikas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalesa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan itikas na, Mani. Pangaasim. Ay ayatan ka. Di nakarakupan. Iti da ito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw anaming pinsan, tiriknakan ka. Congrats, Tito Manny! Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni misis ko? Tanaganakan, Tito! Congrats matkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam Jackie ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanong tumot nga iti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Intun umay abulan ti panagmartsada. Isu nga intun umay abulanen ti selebrasyon. Awan makunak iti babae nga insangok iti altar. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Manny. Manny, pagayam ko, saan pa anala daw ti amin kan ka? Ket tarigagay ko amaadaan kayo kini Jackie itinaragsak a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Manny. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley, inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Manuel, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Managbabainak, no adda kon iti sango ti babae a kursonadak, saan kun a maibaga ti adda itiriknak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manuel dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay adi ka pa'y lagbalaw si ka Manuel. Manun ti tawin mo. Ngam aging gaita, awan pa'y nada magkungar-armam. Tatang, kasano ngamin ayat ti agaram? Ay salbag ka. Apay di mo ti agaram. Asino nga iti malaam? Sa anak mo takas ta iday. Isuro dakit din nga agaram. Idi pa'y lang akayat kong arman ni Lily. Hangam, Jack mo't amo no kasano nga ibagak tiriknak. Ay katagpasyar ka iti balayda at ay bagam tiriknam. Ay, padasak man nga rod, tatang. Barang maiturad ko. Iturtured mo tapno makaasawa kan, luko. Sa dino ti papa na Manuel, nakasukat ka ba't? Mapanak ang pasyar ije balay dalili, nanang. Anya nga iti aramidam ijay. Inak padasan ti agaram. Ha? Barang kayat nak ni Lily. Na, imbag man, tama panunot mo butlaangan ti agaram. Nabayag ako sunadak ni Lily, nanang. Mabutang aklaang. Ang mga nudinak kayat. Ala, mapankakit din. Lalaingam ti agaram. Kayat ko ni Lilay nga agbalin a manugang. Malaksed ang adalos iti balay. Nalaing pa'y nga agpaado iti masitas. Nagpipintas, nagitay masitas iti arubayan da. Sige nga rod, nanang. Mapanak pa'y. Apaw! May tapor ma'am Manuel. Papanam ngay. Adda pa panak. Isu adi ka manaktak. Sige, labsan ka pa'y. Ay mabit lang. Ah, Ang mga no pagsayatan ti papanam.
Isurot nakmat ah. Ay, saan na mabalin? Tama pa agaram. Anya? Itaman pa'y nakalagip ka nga agaram, pare. Una, tani, lumakayak mo tan. Sa bagay. Alangarod. Dumagas kanto dito'y balay into nagawid ka. Aginumta. Nagpartiak iti pato. Ay, una, dumagasak to intun madamdama. Naimbag nga aldaw mo, ading Lili. Kastamat kan ka Manong Manuel. Apay nakaumay ka? Ay, kwa. Anya kwa Manong. Anya nga tatibag akon. Ay, kaslamutan agsalapid ti dila kon. Ay, kwa, ading Lili. Imbaunak ni nanang ko. Taapay ka no, Manong? Umapal sa kadagiti adu asabong iti paraangam. Mabalin ka no ti dumawat, ading. Ay, katuwan Umay ka nga rod. Mapanta iti arubayan. Sika ti agpili no anya ti kayat mo kadagiti masetas ko. Alaman nga raw, ading. Nay, apay kay dagita masitas nga awit mo, Manuel. Intan ni Lili, nanang. Para kano kada kayaw. Anya, sikat ti agar-aram. Sikat ti sinagutan na. Ay, sos, nakababain. Nabayag mo't kit din akayat ko ti dumawat kadagiti masitas na. Mabainak. Isu apagyamanan nyo, tainik kanda kayo. Sige nanang, mapanak pa'y gayam iji balay Darnel. Anya manon ti aramidom ijay, aginom kayo manawd. Una nang, nagparti kano iti pato. Saan ka manon gagbartag? Saan kanto manon na makatrabaho inton bigat? Una nang. Basom. Ano saan kan nga umay? Nagawidak pa'y ngamin. Tainyawid ko dagiti masitas nga intan ni Lili. Nililigayam ti armam. Uwan pare. Nabayagan nga gusto akan ko na. Hangam, mabainak nga agaram kan ko na. Ket, naibag mga ruden ti riknam? Saan pa'y nga rod? Agsalapid mo ti dilak. Diyak mo, no kasano nga irugik ti agaram. No kayat mo, tulungan ka. Yaram ka. Ay, sige man rod pare. Tulungan nakman. Umay kami manan agpasyar, ading Lili. Dua kayo matan nga imay, Manong. Una ding. Kaduak ni Arnel, taanda ka no ibagana. Apay asak na pare. Yaram na nga rod. Ay, uwin gayaman niya ading. Aday bagak. Mawawak ading. Mabalin ti makainom. Ay, mabit lang, Manong. Mangalak iti danom iti kusina. Ay, siya kung ti mapan mangala. Agtugaw kalat taditan, taada ibaga ni Arnel. Sige nga rod, Manong. Ada ni nanang iti kusina. Sige, tainak mangala. Nana Anita, mabalin ti makinom. Sige, Barok. Makaamukan ang mga iti inumam dita. Tanay, madama ti panagluto. Mabalin ti makis-istorya kada kayo, Nana. Apay, di ka agsubli iti ayan ni Lili? Ay, amangan no makadisturbo kadakwada ka ni Arnel. Isu dituyak pa lang. Amangan no aday paramit yo. Tulungan kayo ngagluto. Adda dyan marunggay dita nga isagpaw ko dito'y lutlutwag. Si Kaman nga rin ti mangimure. Sige, Nana. Tulungan kayo. Anyangay pare. Naibagamot lang. Uwin pare. Kat, anyangay ti ko, Nana. Panunutin na kanupay pare. Panagkunam ka di. Kayat nakmat. Uwan. Agyamanak nga roda pare. Ay na. Agyamanak numayaram nak. Kumusta ngayon nakaw? Kumusta ti panangaram mo kinililay? Nasaya at matatang. Ang mga nusong batan na kun iti mabiit. Imbag man ta na ibagam tirik nam kenkwana. Untatang. Katagsagana kayo. Ta iti mabiit. Mga sawa akon. Ay ket, jak nga ron ila kung ti talwa baboy tayo. Tay suntaw, ti maparte into nagkasar kayaw. Untatang. Taapaman asong batan nak.
ikasar ko na dagos. Ay kita gawaam nga rod ati mang pasungbat kinililay. Untatang, inton bigat. Mapanak tumanan ni Jebalayda. Pasensyakan pare Manuel ha. Saan ka makaduan ita? At ngamin importante apa panak. Ay, kasano nga roden ti panagaram ko nga paray. Si kanti mapan. Makaamu ka matan amang ituloy iti panagaram mo. Pasensya ka talaga. Saan ka na matulungan? Busy akon. Ano ti trabaho? Sige nga rod pare. Iturturd kun ti mapan asisyak. Apay Barog, nakaumay ka mait. Ada ibagam, Kaya't ko kumaakasarita ni Lili, nana. kat nurimwar damot kan ni Arnel. Anya, sa dino tinapananda, nana. Sigurado kayo ani Arnel ti kadwana? Ay katuan mait. Agayan ayat da. Di natural nga agkadwada. Anya nga agayan ayat nga ibagbagayo, nana. Kat no siyak ti agar-aram kan ni Lili. Anya, kat no kinunan ni Lili asaan ka kanumot anagaram. Nimot kanu Arnel ti agar-aram kan kuana. Hakwa, nana. Tinulag ko ni Arnel nga yaram nak. Apay, adda ayamot kasta Barok. No talaga akursunadam ti babae, ay kat sika ati agaram. Saan na masapul ang mangibaon ka, iti mangiyaram kan ka. Traidor mat gayam day jeng Arnel. Ay, da kayon to ti agtungtong Barok. Tawan amok iti day taatulagan niya. Sige, nana. Agyaman naklangan. Sige, mapanak pa eh. Dituyak nga aguray. Urayat ti isa sangpat dalili kan Arnel. Traidor mat gayam day jeng Arnel. Kunak no agpayso nga ayaram nak. Ngam, ay na isumat gayam tinagaram. Ay, ti awanan ba ina? Ay, sinong batan gayaman ni Lili? Ay, makitak laang. Danuga kon. Saan ang mabalin ang maagaw na kanyak ni Lili? Naimbagta na uray kayo matlaan. Traidor ka, Arnel. Pasensyakan pare. Jak ammo ti agyaram. Iso asyakon tinangaram. Anya di kayat asawan da ito eh. Siyak ti agayat kan ka ading Lili. Binaon ko lang ni Arnel ang mangyaram kanya ka. Agayatak mat ngamin kan ka, Lili. Iso nga inaram kan. Ayop ka? Aga-agaw ka? Di kagdano ka. Basol ko ayan itakrot ka nga agaram. Uston! Saan kayong agdinanog? Manong Manuel, napudno nga agayat ka kanyak. Rumbang ko maasik ka mismo tinangibaga iti marikriknam. Saan arumbang anangibaon ka iti mangyaram kan ka? Pasensya ka, ading. Ngam, jak ngamin maiturot ti agaram kan ka idi. Tamaon una anak iti bayin. Awan nga rod ti sabali apabasulam no saan atibagim. Saan mo apabasulan ni Arnel? Nakaumayak ading Lili. Tamang namnamaak. Nga dapay namnamakan ka. Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam, jak amo. Dapay jak maiturot ti agaram. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam nasungbata ko ni Arnel. Agayan ayat kamin. Amangan numabalin nga i-break mo ni Arnel. Siyak langan ti ayatam. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam iti panagkuykuyog mi ka ni Arnel. Nakitak ti kinasingpet na. Iso ti kayat ko apakiasawaan. No si ka siguro ti mo na nagaram. Di mabalin na si ka ti sinong bata. Ngam saan kamat ngamin anagaram. Nabartag ka manan anagawid. Kanayon mo tan akas ta ti arabidam. Saan mo ang matulungan ni tatang mo iji talon? Pasensya kayo, nanang. Pangiliw-liwag ko lang, iti sakit tinakam ko. Taapay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Nilili, nanang. Binasted na kaon. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Di magbirok ka manan iti sabali nga armam. Nilili, tinabayag nga inayayat ko, nanang. Gaman yan. Inununandak matay.
Kat, kasta talaga, anak ko. Saan nga amin kat puro ragsak, at dalatapan nakapaay. Nala, ingka mga naun, tamaturog kan. Anya nga'y tinapasama kiti panagaram mo, Manuel. Kunak manu ko na madandani na kansong batan ni Lilay. Ang damag ko animat gayam Arnel ti kaayan ayat na. Ti awanan bain nga Arnel. Tinulag kong ayaram na kanilili. Ngam, isuman gayam tinagaram. Anya? Ay, Ay, awan mo, Manuel. Ah. Saan ka ang makaasawa no kastamlaeng? saan itan tatang? Ay, nasakit gayam ti maagawan. Isu nga inton makabiro kak manan iti babae ang makurso na daak. Talagang arma kon, tatang. Nay, nakasukat ka ba't, anak ko? Sa di naman ti papanam. At damanan na sarakak nga arma, nanang tatang. Napimpintas ngam ni Lili. Ay kitlalaingam di ka agbabain nga agaram. Tama nga no maagawan ka manayin. Kan saan ka namang ikuyog iti mangyaram kan ka? Si ka mismo ti agaram, anak ko. Un tatang, nanang, talaga asya kung ti agaram. Apay anak ka pa share ka, Manong. Anya ti ka sa pulam? Ay na, nagpintasan. Kasla marunawak iti baen iti ikikita na kanyak. Apa yan, Manong? Di ka mo tinagsao? Ada ka di ibagam? Ay, awan, ading, awan. Ha? Kuda ni auntie, akayat na kano akasao. Kwa, agsubli ak tumanan ading. Pasensya ka na. Kalaat mo asim makit ti tiyan ko. Siga ading ko, mapanakpay. Kumusta nga'y baraw? Nakaaram ka matlaang? Saan tatang? Masursuro na ko ni tibagik. Tapay mate. Jak manan maibagat ti ayat ko kan ni Tulor. Hey, apay nga takas tuyak tatang. Jak kayatan ti mga sawa. Nagrigat mo ti agaram. Oy, tidadduman tupay di ta lalaki kat agsusukot ti ararmenda. Apay nga'y sika, kat kunam amabain ka. Saan ka mo't analaad? Kastuyak siguro an naipas ngay tatang. Di uray aglaklakaya kun abaraw. Saan ako na mga sawa? Anya nga'y ti kayat mo? Sika ti armenda. Jak nga ron maiturod ti agaram tatang. Agyaman nagpagay Manuel iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, narigat ti agbibiyag nga agmaymaysa. Isungawan dakes na no agarem ka. Saan ka asumuko? Tanya ti amom. Amangan no makasarak kan tumutlaeng, iti paraken ka. Tay kunada nga rudan. At dalat tanamnama, bayat asibibiyag ka. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Manuel, at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Amara at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sandak akay kayat dagiti dadakkel ko, gapo tanakapoy kanu ti ulok iti pagadalan. Ket daytoy ti gapuna, anak ya asawa ak, anasapa. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mara, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Tangay nakapoy mutlaang ti utak mo iti pagadalan.
Saan kan ngagtuloy iti kolehiyo? Dagiti latan kakabsat mo ti agadal. Tulungan na kamay kinitatang mo iti talon. Wan ananang, no kasta ti kunayo. Ngam na mabalin ko ma. Kaya't ko mati makaadal. Ay, agsaysayang ka lang iti kwarta. Agtrabaho kalatan iti talon. Makatulong ka pa'y kada kami kinitatang mo. Sige, nanang. No kasta ti kunayo. Mabayag ka di pa ang makaluto ka? Nagbayag lakit din nga gargaro da ito atao. Maladawak to iti umuna klasik. Mabiitin da ito'y Manong Paulo. Itay pa yung ibagbaga mamabiit. Agingga ita, di ka pa'y nakaluto. Pasensya kan. Mana, naplancham ka din ti uniform ko? Isarunok to pa'y laang aramidin Manang Vanessa. Inunak ngamin tinagluto. Awan pa'y servin nga da dito'y balay. Darasang ngamin ti agpunaya. Maladaw kaming gapukan ka. Wan Manang, pasensya kayon. Nagbayag kan aya asim marunod ito'y uma. Anya pa'y nga iti matrabaho no kasta ka akanayaw. Ado pa'y ngamin tinaramid ko, nanang. Trabaho mo't amin ijibalay. Pulos mo't adidak tulungan damanang kun Manong. Kahit anya ngay nga raw, di ka nagreklamo. Tano nalain ka kumamat iti pagadalan, di agadal ka kuma. Iso nga anusam no anya dagiti trabahom ita. Tano makaadal to, dagiti kakabsat mo, pakairanudam to mo lang ita. Wan ngam kasanuak mo't tinanang. Anya mo't ti agur-uray anaimbag agasat para kanya. No dito yaklatan away. Mangnamnama agtulatan ka dagiti kakabsat ko. Nagadupay laasawm. Tulungan nakit din nga agaik, kat nabaran ti darang tinay. Malaman Mara, nga malabsan ka pala ang agagaik dito ka maisan nyo. Saan ka kadipay nga agawid? Si kamad gaya Manong Mak. Madamdaman ton nga agawid ak. May mayat nga minti aggaik no kasto amalaman. Tapresko. Agmay may saka ka di? Kadwak itay ni nanang ko. Ngam imunan ang nagawin, taagluto iti pangrabyan mi. Madamag ko laeng. Apay asan ka mat nga agadal? Kat agad-adal mat dagiti doa kakabsat mo. Saan dak akayat apagadalan, tanakapsot ka no ti ulok. Kasta ka di? Ala, tulungan kan nga gaik, ading. Ha? Takayat ko pa'y timakis-istoryaken ka. Agawid akton, inton agawid ka. Tagkuyog tan nga agawid. Oh, si kamad gaya Manong Mak. Ada ka di bagan? Umay kayo ikan iti pangramanan niyo dito'y nakalapak nga ikan. Kasta ka di? Umunag ka Kan nagtugaw ka. Kan amano kayat mo tiyag kape. Ay, alaman nga rod ading ko. Ayan gayam natatang kan nanang mo. Ni nanang, nakitsenda. Kat ni tatang, nasapaan na pan iji talon. Sumaron no akinton madamdama. No makadalusak dito'y balay. Ay, nasayat met. At dangamin kayat ko nga ibagakin ka, ading. Anya ka di dayta? Sapay ko ma, tadi ka agungat iti dayto nga ibagak. Mabalin ka diti agdaton kan ka? Ha? Nulakit di tasong batan nak, ikasar ka adagos. Kat agbalin ka aray na iti pagtaengak. Sana kasla dito'y balayo. Pinagbalinda ka mat na nakatulong. Ala na, umanugot ka kumanading. Panunutak pa'y anaimbag. Ni makmat dyan aggapo dito'y balay, anak. Wan, tatang. Agar-aram kadikan ka. Wan, tatang. Nusyak tisi ka. Sungbata maun. Nasingpat ni Mak. Uray adayo nga inaunang msika. Adda masakbayam kenkwana. Tanalawa ti dagana. Kain, maitin na ti masapsapol mo. Nang runa, kat saan nakakayat apagadalan ti inam. Imbag pa'y kada kayo, tanasingpet kayo kanyak, tatang. Ngamnin anang, nauyong kanyak. Nakulaapan laang ti panunot ti inam. Gaputan alaing dagiti kakabsat mo iti pagadalan. Angam si ka, saan?
Ang no para kanyak. Sika, ti kasing patan nga anak ko. Day tatiga po nang aramidin dakmat na nakatulong. Ay, maasya anak nga rod kan ka. Isu ano mabalain. Ni Mac ti pakiasawaam. Ta sigurado, mayat to ti kasasaan mo kan kuana. Ang no saan mo akayat, saan ka apilitain. Saan abalik? Tasikan to ti agtawid, kadag iti talon, kan uma ama panawan may. Amok ngagmay-may saka manan dito'y uma. Isong ingagarak ti lumabas dito'y. Takayat ka atulungan, kan kayat ko adamagan. No manugot kan iti ibagbagak. Kwa... Kasanan no saan akayat ni nanang ang makiasawa ak. Awan ton ti katulungan na ije balay. Awan mo't nga rod mo trabaho dagiti kakabsat ko. Adakan iti husto nga idahad, Mara. Kat bayamot nga agtrabaho dagiti kakabsat mo, ah? Saan ajay mang namnamalakan ka ter aramidan da? Sige nga rod. Umanugot akon iti ibagbagam. Ha? Ay na, nasayat nga rod no kasta. Ala, ibagam ka dananang kantatang mo, tadumanon kamin. Tapag sasaritaan tayo ti kalay sata. Nagawan kat nga utang mon anay imbag anakam. Kayat mo ti makaliklik iti trabaho, iso akayat mon ti makiasawa. Saan mat nga iti kasta, nanang? Kan may sa... Masapol ang masursuro dagiti kakabsat ko ti agtrabaho. Kan anak dakmat, nanang. Saan dak nga inyanak? Tapno pagbalinan dakla ang akatulong yo. Ay bastos ka nga inanak. Sungba-sungbatan na kitaan. Hustaw ti anak mo. Sa anak lang agtagtagaray, tadyak kayat tirire. Hangam no saan mo akayat apagadalan ni Mara. Bayam nga agdesisyon para iti bagina. Palubos ang makiasawa no iso ti kayat na. Bayam dagiti dadumang anak mo. Ta isudan ti aglaba, ken agluto iti kananda. Sige, palubusan ka makiasawa. Ngam saan kan adumapaw dito'y balay. Saan kan akayat amakita? Laksidan kan nga anak tanasukir ka. Nalpasan ti kalay sata. Kat talaga asaan adimar ay ni nanang. Ni tatang laang ti inmay. Bayam latan ni nanang mo. Dumtang tumatla ang ti panawen, amaawatan na ka. Sapay ko mata malawlawagan mati panunot ni nanang. Uray pupuutam ti kunak. Maawatan na kan tumatla ang ni nanang mo. Kumusta kayo, tatang? Mailiwa kada kayo. Ngam saan ko mo't amabalin ti mapan iji balay. Uray siya, anak ko. Ay na, mailiwak matkan ka. Iswa siya kung timay dito'y balayaw. Kain, kailiw ko matan dagiti luto. Dito'y kayo na mangal daw, tatang. Ada nakalapan ti asawak. Ipaksiw ko. Tadayjay ti pangaldawan tayo. Ay na, nagsaya atay na. Sige, dito'y akong amangal daw. Ay, kahit, kumusta kayo mat nga iti asawa, ama? Nasingpat ka di matlaang. Sa anak nga agbabawi anak ki asawa kinkwana, tatang. Saan nakakayat a pagtrabahon iti uma? Kabaulan na kano ti mangtangdan iti agtrabaho iti uma? Trabaho lang iti unang ti balay ti trabaho. Husto, ti kunak iday. Anasaya at tutibiyag mau, no ni Mac ti pakiasawaam. Kat, kumusta mat dananang? Kandag iti kakabsat ko? Ay, dayjay. Sanda nga agkikinaawatan. Katisuda matlati agbibinog kaw ah. Hangam, pumanpanawa. Nukas diyang adda sanda pagkikinaawatan. Nasaya at nagawit kan, Mac. Adda ka di baga tinapintas nga asawa? Masikugak kon. Ha? Agpaiso? Ay na, pinaragsaknak iti daytang impadamag mo. Kamaudyanan na, may sakton nga ama.
Kayat ko kumamot nga ipakamo kada nanang kan tatang. Nga maging ita, nasakit pa ila ang tinakam ni nanang kanya. Saan kang ngarod nga agliday ang mga nuan niya ti mapasama kitin inawam. No kayat mo, kaduan ka. Mapantay di balayo, tay pakamuta ang masikugkan. Bareng maragsakan ni nanang mo, amaadaan iti apo, kat mapakawan na ka. Sige man nga rod, Mak. Katagyaman akan ka, iti kinasingpat mo nga asawa. Gaputa na singpat kamit nga asawa. O sige nga rod, dito ka pailaan. Tainak man mangkita iti mabalintang isang pat iti balayo. Asino tinagkuna ang mabalin mo ti agawid dito'y balay? Nanang, mailiwak unayan kada kayo. Kan kayat ko lang nga ipakamo ang masikog akon. Adanton apoyo. Awan bibiyang ka. Awan anak ko asukir. Ita tamasikog kan. Mapadasam met ti maadaan to iti anak amang sukir kan ka. Nanang, kaano da ka di ang mapakawan? Saan kanto ang mapakawan? Iso asaan mon anam namaan adumtang dayta. Ala, ayabamon ti asawam tagawid kayaon. Kan saan kayon taon ngagpakpakita kanyak? Sadot ka nga inanak! Talaga anatangkan ti puso ni nanang, tatang. Talaga asaan nak ang mapakawan? Bay amlatan ni nanang mo. San abale? Taada akmat ang makaaawat kan ka. Bay among jay inam. Tama ka amiris tumatlaeng. Nasakit la tinakam na. Tawan kan nga ibabaon na. Urayik ang mapasamak dayta, tatang. Inton maipas ngay ko ti umuna nga apoyo. Agawid ak tumanan. Bareng maayayo no makita na ti apo ko na. Ay katuon na anak ka o. Awan papanan na. No di may ayon tumatlaang ni nanang yaw. Oh, kitaam ti anak ta Nagwapo ang maladaga. Sino nga tati kaing ingas na kadata? Saan pa'y amalasin? Takay paspas ngay